Ebirabo ebihirwa abana birumu emifarasi kandi babihire abana abakozirege bibakwasibwe bakuru b'Obusiramu omu district. Hona bakuru b'amashomero g'Obusiramu bashabirwa kukora munonga bihe amashomero gabo aha mutindo ogubariho bagate aha mutindo murungi. Mushimire kuba nimukora ekikubasika cyona. Ni munyencha kari. Muragira ngo tukata itafari aha Busiramu obutwabiye tukiri omu service. Abasikuze bikushomesa abana bitu bagenda bari mu buji. Abaratijira mbijira. Because all of them muri murugamo. Kuko tuyabana twagera cyatagere. So nimbashaka ngimwe abajyaha bahita kumasa muri ngo amashomero gitago magagera magatamo mama. Tubadde abana abasoka mu first grades nga tubawa emifaliso ate na head teachers nga bafuna omukugabe birabebi habiri hatari mu kushorora omudini omwana obirakozirege abire nahiyebwa ekirabo kandi aba bashabira b'amadini agandi okubaretera abana adini zona nizisoma tuzikiriza nizisoma tusoma karishura mu ya government syllabus yayo tusomesa amasomero gitu kandi amasomero gaha UPE nsima Uganda Muslim Supreme Council abavuze buyatwabo kwanturemerwa mu shopping ekyo butashomesa abana babiki nacyo kijumirirwe. Zahari abazire babana babiki child education n'ekintu kihango munonga means a lot. So abana babiki batizire kuguma ba dropping out bakuru amashomero ahabwe inshoga stars zimwe na zimwe ushangana ba umoje no bakuteka higuru umwana wo mu kishanga no bakorakana ku y'umishomero. Gashakwa Ruth Nuwamanya.